Pamirsa parikrama penguntat warsa sane kemargiang Pemkot Denpasar ngelintangin Denpasar Festival Denpes Pacang Wali Kemargiang. Warsane mangkin Pacang Kemargiang antuk offline utawi langsung megenah ring titik 0 km kota Denpasar kantos pelantaran Pasar Badung. Warsane mangkin sinarengan ring kahanan pandemi sane sampun nedunang Pemkot Denpasar mualing laksanayang Denfest mengenah ring Jalan Gajah Mada, Jalan Veteran kantos ring pelataran Pasar Badung. Rau mangkin Dinas Pariwisata sane ngadeg dados leading sektor Denfest. Sampun nyiagayang makata genah stan antuk nagingin parikrama inucap. Pangupaya nyuksesang parikrama inucap, Dinas Pariwisata sampun ngelaksanayang technical meeting kesarengin para pelaku UMKM sane lolos ring Denfest kaping 15 rauhe mangkin. Kauningin wenten 116 siki stan sane meriahang penyinep buat sane mangkin. Kadis Pariwisata Kota Denpasar di Sri Mulyani Mausang, genastan kakepah dados kelompok anutin kategori produk saneka adol, mila genah ring suang-suang stan tur kaundi acak mangdani adil. Stan UMKM Pacang magenah ring ajeng Ina Bali Hotel Jalan Veteran kantos pelataran Pasar Badung ring Jalan Gajah Mada. Para pamilet sane lolos seleksi saking tim kurator patut nagingin makata prasarat. Pamilet patut madwe NPWP surat izin usaha anutin kategori UMKM sane sampun ketetapang inggih punika kuliner heritage, kuliner fusion, kuliner urban, kopi, fashion, miwah kriya. Dinas Pariwisata taler sampun ngawentuk tim internal antuk nureksain pemargi tata tertib sile tunggil nyane mangde ngerakse karesikan utaman nyane ring stan makanan minuman. Pet prade wenten pamilet sane nenten anutin tata tertib sane sampun katetapang panitia Pacang ngelingang malih raris nenten malih nyarengang ring pemargi Denfest ring warse sane Jagirau. Asmara Putra Bali Pos.